Danas ćemo igrati igru Heretic, jedna onako jako matora igra za današnje standarde iz 94. godine, čini mi se. Tako da vršnjaci smo, što se kaže. I počet ćemo, ko što vidite ima 5 grupa nivoa. Mi ćemo ići sve redom, od prve do posljednje. Imate City of the Damned, Hell's Maw, The Dome of Desparial, The Osher i The Stagnant Demist. Ne znam što ovo znači posljednje. I ovdje imate različite težine, sve od najlakše do najteže. Ko što vidite, koristi se Middle English kao jezik. Don't need a wet nurse, Yellow belly saras, Bring that Deonet, Duart Smite Meister, Black Plagueis Possesses D. Uzet ćemo ovo neku srednju težinu. Ovi ovdje protivnici su najlakši, ovi kao đavolci. Imate dve vrste njih, oni koji napadaju na blizinu i oni koji spaljuju vatrene kugle. To što mogu da lete, to im ne daje neku posebnu prednost, pošto su mnogo slabi, da možete čak i sa ovim oružjem da ih ubijete bez problema. Ovo ovdje oružje što sad koristim zove se Elven Wand. Nije, mislim, oružje sa kojim počinjete nije ništa posebno jako, a imate i ovim istim štapom da udarate, samo drugim krajem tupim. I kad vidite ovako ovaj znak kao neki samostrel šta bi mu došlo, to je najčešće da možete da aktivirate okidač, kao u ovom slučaju što je bilo, to je prekidač. Da ovdje imate i dosta nekih tajnih prolaza, tako da pritiskajte space, u zavisnosti na koje se dugme, na kojem ste dugme to podesili, to da vam bude. Idete tako za zidove, pa nikad se ne zna. I ovi golemi također postoje više vrsta. Imaju ovi obični koji vas napadaju na blizinu, a imate također i one koji napadaju na daljinu. Također imate one koji su kao duhovi, ja kažem, bestelesni su. Ove rukavice Necromancera su poprilično dobro, ako vam treba ušteda amunicije. I ako se borite protiv slabih protivnika, kao što su đavolci i golemi, možete za njih sasvim dovoljno da koristite ovo. Samo pazite, pošto vas ove rukavice često privlače ka protivniku, fiksiraju vas. Ovo da nećemo još uvek, stvari ja i da ubijemo ovdje samo. Pošto nam je u interesu da uzmemo i samostrel. Ethereal Crossbow koji vam je u ovoj igri neki ekvivalent shotguna iz Dooma. Onako srednja brzina gađanja. Nema nešto puno municija, a damage onako nije loš. Evo, secret is revealed. To znači da se otkrili tajno neko na tom nivou. I toga zapravo imate na svakom nivou, imate, evo, kad pritisnete tab imate mapu, piše vam koliko ste protivnika ubijali i koliko vam je ostalo i koje ste tajne sve otkrili. I ovdje Revenanti su trenutno najjači protivnici na koje ćete neći na ovom nivou. Da, ove crvene sekire koji spaljuju jače su od ovih zelenih.
Evo ova pestica, ovo vam je Bag of Holding, pojačava vam količinu municije koju možete da imate, to jest duplira je. Tako da eto, umjesto 50, da kažem, metaka strela za ovaj samostrel možemo da imamo 100 i ovoga recimo možemo da imamo 200. Treba samo da napunimo čisto do kraja. I idemo dalje. Pošto je ovo neka srednja težina, protivnici nisu nešto mnogo teški. Znači dosta da koristite neka slabija oružja čisto da uštedite na municiji, mada imat ćete, ako igrate na većim težinama, nekad čak nećete imati dovoljno municije da poubijate sve protivnike, bar ne u tom trenutku. Tako da treba biti štedljiv. I čim vidite ovaj znak ovdje, to vam je znak za kraj nivoa. Obično ga čuva jednu, dva stvorenja, kako kada zavisnosti od težine, i pritisnete space i evo, i ovdje vam prikaže koliko ste kilova ostvarili, koliko itema, koliko tajni, i piše ime nivoa i koliko je vremena trebalo, što vidite, 5 minuta. U suštini ovdje variraju nivoi, kako odmiču treba će vam i malo više vremena, ali ne oduzme nešto previše. I to bi bilo to od mene, sljedeći puta nastavimo sa novim nivoima i Mizukiri se odjavljuje.